sisa kide ban mi tamba patrai kita kap kimla ban like oke ya tentang pai ini bertuban lagi bagian soha ban nyawan mi kita sekeban ban nyodon lah kijong kikam re ngap like por kenang mo namar la sha la sni kon kiti tuni kicar ide lo mentah pada dangdon kini kibaya lam long sengan teh siang ide ban mi sekeman ngimdai ban benut ke por mo karena isi sengi harus ngim perdayak gitu kata teh ngamlang ban batai mo sisa teh ke ngocok ngatu kum kikiran napot media sisa kide ban mi ke sekeman ngimdai kan ban ya suri tengen sosial media mo sisa kide ban ya mi sekemat kin ban pau tak sengocoki enggak kenturu banang ni sekemat ladadon kanu kecing yaki kota joki kena semla kide ban ya mi sekemat ngimdai ban kanu kecing ran tani kecing benu di tepor tentai ngim samla di ngiwan naka college mo na so gani ga je ki kalong dan kami kun samla bangi kun samla dan kamai kata kam ke jam tak lawe gi jongi aga jing syang idang de college de idang de students ini pat pai cha ta pa ngi i kan ngi kun samla gi bakam he ngi la tap de gi syam jenjar ban yo ke kam ke jam jing sya di kun samla gani si pamta ki chu tang ha social media ma isu peni bagi dan support dari bandi kemaran kimia support kan ini kan kalau ngajing saudiau ma ndaka i kun samla ndaka jai benreal hidup berawai bukat ini aware kun samla begini ya support lang kawai jai benreal bagi yo en poisa kathong jong ngajing job ya kini ka reservation policy awal ke sarkar kali macam kajing klik ma nama ta kan ke policy amar kalau ngabafta i kun samla ngi kelas ban yo ki kam ki jam ban biang kalawai ngi kun isngi nrai penban ilong omni ilong sadom ma ilong omdom bangim yo kata ka bah jengi ko na ai kublai kena kasing pipi kabala pelong kubi kena program kala betul kena kade kamyap kamim amta ki khon samla je bajai kundu amtam ke badan kasi jentia mo abang ipet kena ke jingla kena ke sarkar i bakala sya siliang pala la don ke jingpet siliang kemat yang ini kikut semula daripada kikut semula di bawah masaknya berikasi. Abang Iwan ini kamut bang Iong ba penyeper kecak sendiri. Iwan ini bat kesian. Yui kalau wei kikut kikti jongi kipan sa wan longbreu sikit pertai. Yui ya buan kikut semula kibak kerduk kam kini kisi bomata. Bang Ipet buat kikut semula kibak in kicing in di bawah soha kibak pencet kicing in kibak balai. Kami kisi kali. Kalau ba kimdan ka kam kacam ka bapia kat sibapai jobless mula bono de takadaw ka pelong yang nga si kini ki babuan balang ini banyawan kini kan canbit akan ka caka ka pemta ban ya kasihan kini kan cim persya anta kan ka reservation policy ban ni kan patcuri ka sarkar bukan pej yang ni pun samla kan pej banyak biang sesisian ban paria sesisian yang ka reservation policy nang ni kiba dan hari-hari kasih bangin yo yang kecing metoy bat kikun kiti jengil kin yo kecing metoy kata hari apa ya dei bat kata dase tu ngala banong dei ka wei ka ciput tot kemariang ka dei ka wei ya kata ngimla balai ai nomor benta kumbau kasih jongi bun batang do ikam kicam bapli abu kala kata kapan baruan kapan baru kalau kebangaung mendesit maka dei ngomong cinglong kemariang Bonse kipat ba beli ki artatian don caka kibandong kedang kibondon kada dua kimla batip nasi kada jingalang kan long ne kamlong kada ko pen artatian yaki de kebalai kalau ba bang ipet ne ngam bangin don kendian nilai abot kata kalau pencelur kalau pentelan ya kan kecing dawa ke sini suka nagalian juga labon sen ngamla ban nyushu labon sem terpon suka de ban ya po terusin nomor mentah adu mentah kertas yo kam juga kalau ya expose nam nampak yo kam kalau depan saya sisian yang beliau juga sarkar bakin semua ban Islam yang iki kon sama ban Islam yang iki kon sama ya kapliang cha sini kapan sawan hadiah tebut bakin kesyan lam yang iki bakin semua ban tai bini yang ya kena reservation policy nampak bahagiannya cukup kon sama cak beliau